مروفین زانا روشنبیر چالاک و خزمتکاری گل و دۆزەخوا چەندی دەم و ساڵ لەسەر بارکردنا وان دەرباس ببە لە دیرۆک هش دل و ڕامانین گەلێ خۆدە هەردەم ساغ دمینن جوانجی کوردپەروەر و زانایە کورد میر جەلادەت بەدرخان درۆژە 26 نیسانە ساڵە 1893 دا میرزادێکی کوردان ji dayîk bû bi xwe re jî kesayeteke çalak xwedî bandor derkete holê taweke îro jî piraniya Kurdan dîrok berhem xwemafa pînosa wî bikartînin. Mîr Celadet Alî Bedirxan neviyê Bedirxaniyan xwediyê mêrxaneya Botan mêrxaneya Bedirxaniyan ku nîvdewletek di mîjoya Kurdan de ava kir ji ber kar xebat xwedî derketin li Kurdan rastî girtin û sergonkirin û astangiyan berdewam dihatin. Karê destpêkê yê herî balkêş gera Mîr Celadet Bedirxan li gel rojhilatnasê İngilîzî Mîcer Noel sala 1919 di nava Kurdan hoz û êlên wan de ji bo danaheva keltûr pêmayên Kurdan bû. Ji wir çirûska bîrokeyan vîsandina elfebaya latînî li ba Mîr Celadet dest pê kir nexasim ku di wê serdemê de bi elfebaya aramî din vîsand. Nivîsandin bi elfebaya rojhilatnasê İngilîzî bala wî kişand û li wir biryaran vîsandinê bi tîpên latînî da. Sala 1922 li ser fermaneke Mustafa Kemal Atatürk bi dehan xebatkar û niştiman perwerên Kurd hatin sergonkirin. Piraniya wan jî ji malbata Bedirxaniyan bûn. Mîr Celadet Bedirxan yek ji wan kesa bû ku sergonî Almanyayê bû û li wir mavperwerî lê zanîngeha Leifbergê ta sala 1925 xwend. Hevdemî xwendina xwe ya zanîngehê mijûlî berhevkirina elîfbayeke Kurdî dibû. Ji sala 1925 ta sala 1931 ta ku nîzîktirî miletê xwe êş û azar û şoreş û tevgerên wê bibe. Mîr Celadet berê xwe da welatê Misrê û ji wir ber bi Libnanê ve çû. Piştre Şam, piştre Cizîra Rojavayê Kurdistanê, piştre xwe gihanda şoreşa Agrî li bakurî Kurdistanê li gel birayê xwe Mîr Kamîran Bedirxan, piştre li gel Ehsan Nûrî Paşa çû Îranê û ji wir hatin Iraqê û careke din berê xwe da Şamê û li wir bicî bû. Lê Şamê Mîr Celadet elfebaya xwe berhev kir. Di 15 Gulana sala 1932 de bi moleteke fermî destpoşana kovara Hawarê kir. Elfebaya xwe têde belav kir. 57 hejmar ji Hawarê derxistin. Piştre jî govara ronahî di sala 1942 ta sala 1945 de derxist. Bi daha nivîskar û rewşenbîrên Kurd di hawar û ronahiyê de din vîsandin berhemên xwe jî belav dikirin. Mîr Celadet jî bi xwe bi gelek navan di hawarê ronahî de din vîsand. Ji wan navan Stranvan, Herekulê Ezîzan, Çîrokbêj, Plêc Şêrgo, Mêrevan û Ferhengevan. Mîr Celadet yek ji damezrêner û çalakên komela xweyîbûn bû. Herwiha di nava Kurdên Rojavayê Kurdistanê de jî li vû tevger dikir. Ji ber wê yekê li vû tevgera wî di Cizîra Rojavayê Kurdistanê de jariyê Fransîyan ve hata astankirin. Sala sîyek wextê evêdî dan wî ku rojname hawar derêxit dest pê kir wekû tu zanî rojname hawar وقتی دست بکر پیت عربی بو پاشه هدی پیپ لاتینی و از بیجم او وقتی دست بکر 36 یان 38 حرف بون پاشه کرا 36 حتی گهشت 31 نهام 31 حرف هیا بتیپ لاتینی و اوه تشتکی گلکی گرنگه چما هیسانیه ام چاوت آخرين ام تبيسينن نحو جاية ام سي نقطة دينن الجور وسي نقطة الجير وبظانن ابتشيا ابتشما تشتن هولي
وهادي قال رحمتي روجي ليسكو جراميرا كرديجي تشيكرت وبشتي هاوار كوفاراوي روناهي دركات روناهي تقريبا حمي بتيبي لاتيني میر جرادت بگلک زمانان دا آخفی کردی، عربی، ترکی، انگلیزی، فرانسی، آلمانی، روسی، یونانی و هر وها فارسی جی. سال 1936 جمیر روشن بدرخان زوجی و بون دیو باوی سینم خان و جمشید. روژا 15 تیرماه سال 1951 دما میر جرادت علی بدرخان لزاویه که لگندوار شامه سرپرشتیا پالایان دکر لنیزی بیره که راوستیا بو جنش که و دیواری و بیره حرفی و هلوشیا او جی پیر هاتا خوار تبلیکو هاتا و گوستن جنه خوشخانه فرانسی ره لشامه لپشتی چند دم جمیران جانا خوش دست داو کوچا داوی گر دو مراسیمه که گرز ده لگورستان تاخا کردان لشامه پایتخت سوریه لتانشت گورا با پیر خوی مزن بخاک هات سپارتن. ده هواری ده میر جرادت بدرخان وها نامه که آراسته ملت خود کود بیجه. مال خرابو ما و او چند وقت نینه که هن جبو هین بونا زمان بیانیان بسالان و خبتینه و ایروژی ده خبتن جبو ناکو بکارن فینفونه که دروین بلیف بکن کرو عیبه شرمه فهیته آن هینی خوندنون ویساندنا بزمان خواه ببن یان جی نبیجن ام کردن به زمان کردیتی جوره نرومته جمره رورشیه که گرانه حیفو غبینتو حصار مخابن نمازه جوان ره که بزمان دن بزانن بخوینن بنویسینن الفبای زمان خواه هنجی ناس ناکن. علی عمر